sam i ja nezadovoljna kao i mnogi građani Srbije što institucije ćute, ali ne za to njihovo selektivno pravdu, nego za sve ono što se dešava, odnosno što tužioci i sudije kao i dosta institucija koje nisu radile svoj posao su napravili problem i nama, običnim građanima. Većina je samo vređala policiju, vređala je predsjednika i to im je bio glavni cilj, dakle provocirali su definitivno, ne bili napravili nered. Posle toga su krenuli prema igri. Skači, opa, skači. Eto, kao što vidite, ja ovdje komandujem kako da igraju, to im je jedino što znaju, kako da vrište i pište. I evo ovdje kada su naišli na nas, pokazali su svoje pravo lice.